Wengenza ukuthi ngethemba ukuthi niyaphila zonke indawo la kuzofika khona le video udaba oluhamba phambili ey'nkundleni zokuxhumana udaba-ke olwenze lapha ePietermaritzburg lapho umfana oshayele uHuber ubizwe-ke i-customer elise-France entathakusa kuthiwa-ke ulandile noma-ke ulandile watshela abangani bakhe ukuthi-ke babheke noma-ke babheke i-live location yakhe ngoba-ke ubengathembi. Ithe-ke mayimi live yakhe bathi-ke bayombheka watholwa-ke epake ku-Queen Street edutshuliwe-ke Shoni. Lezinye zindaba lezi ethinta abantu abaningi lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana bebeka-ke uvo lwabo imbono ehlukahlukene. Omunye uthi-ke izolo endaweni esilindelana eThekwini kugwaze kwabulawa-ke one of my close colleague washona-ke yaze yabuhlungu inhliziyo yami ngiyafisa-ke kwenzeke ubulungiswa. Nangomunye uthi-ke hawu-ke kwaze kwabuhlungu okwenzeke-ke kumfowethu. Fisa ukuthi uvo lakho nombono wakho uthi uyanicabangani-ke ngalolu daba hlangana kwi-comment section. Mina sengiphuma kanje.